wafika ezelamani zakhe weza Jesu fika waguqa phansi engilolutho nami engilufela wasethu Jesu ungalucela mani wasethu mani izelamani zakhe emvelo udlame nazo embusweni wakho wasethu Jesu engingakwenza endaweni yaseGetha ibandla lethu apostoli liyaqhubeka ngokubambanisa nokuqinisa ukholo lwabantu. Namhlanje kuyi-fundraising sizama ukuraise imali yokuthi sithenge indawo yebandla ukuthi siyakhe ichurch lapha abantu abazakukhonzela khona bekhululekile. Sakulokhu singabantu esifika isikhathi saqala singenela entabeni Chicken Corner. Saba nama challenges omkhathi izulu lisina njalo kungena ama toilets. Okwamanje besibhuka indawo i-community hall yaseNketha 8 lapho esibhese khona for 5 years okwamanje. Kodwa kuyindawo silama challenges kakhulu ngayo ngenxa yokuthi kuyindawo ethathwa ngabanye abantu kwesinye isikhathi sehluleke ukuthi sisonke ngenxa yokuthi yabe sibhukwe ngabanye before thina sifike. Ngomoya wokukhulekelana ukuhlambulula ibandla liyaqhubeka ngokubambana la ukuzwana. First Chronicles 29 David uthi lapho kusakhiwa ithempeli nganikela konke okwakufisakala ukuthi nginikele ngakho, isiliva kwesiliva, okwamaplanka ngokwamaplanka. Nina silapha sithunywe ngubaba uAlbert Dawanda Mavunga. Haleluya. Engu-MP weNketha Constituency. Haleluya. Njalo engu-Deputy Minister of Local Government and Public Works. Haleluya. Size lapha ngaye esizoletha lathi silapho. Siyakwazi izandla zilingana. Haleluya. Siyabonga u-MP weNketha uHonorable Mavunga nethimba lakhe alithumele ukuthi libuye lizosixhasa nganali vision esilayo yokwakha ithempeli lethu of Apostolic Church. Sizizwa siqhakathekile kakhulu njalo silomlando esimele siwudlale phakathi komphakathi weNketha. Singabi isitepeli asibele direct ibiza lethu ukuthula ngomuntu. So ngokunjalo ke lokho esilapho asikuthi ukuthi kuphelela khonapho okuncane lalokho kutshengisela ukuthi njengebandla lathi simalani athi kuphela ngokwendleko kodwa lasemthandazweni. uNkulunkulu alenzele kahle, uNkulunkulu alivulele iminyango senze ukuthi noma zonke izinto ezihlelayo uNkulunkulu aqhubeke eliphathisa njalo egameni elihlelelo seliJesu. Nansi $50 abafuna ukuyidonate phakathi kechurch. Haleluya. Uthe nansi envelope manje wabhala amazwi akhe ngemva kwakhe. Yayibazana right. Ubhalwe $20. Angithi $20 ebhaliweyo what may God protect the servant of God and all followers. The 50 bengithi $20 ngezele lesakhiwe. Haleluya. Ubaba uthi lami ngipledge $20 yesakhiwo sechurch. Angithi bazalwane libhale phansi. Nawu umfundisi
uthi mina ngizabisa $40 emaqondana isakhiwo se-church. Haleluya. Ezolizana. Haleluya. Umama kaJohn wathi si2 $40. Halo sangananje. Ugogo uthi bhalani $20. Monthly uthi ibhale ku-monthly kanti monthly elandelayo ezakele. Ibhale ku-monthly ugogo ngizalizana. Siyabonga umphakathi community yonke enketha bebuyile bazoxhasa ngama pledges abo wonke abakunikeleyo ukuthi ibandla lakhe inkonzo epheleleyo. Donsi labapostoli siyabonga bezile labo bazohlabela beqinisa njalo besekela nale vision isila njengebandla le-12 apostoli. Labazalwane bonke bebuyile ngezindawo zonke ezitshiyeneyo bebuyile ngokuqinisa la ukusekela le vision. Siyabonga ngegama lenkosi uJesu. Inkosi uJehova yathi kuDavida ngakhela ithempeli. 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 uJehova yathi uDavida Siyabonga ngakho konke okwenzakeleyo. Le mali yonke esitholileyo siseduze lokuthi vision yethu iphumelele lokho esikufisayo. Siyabonga kini lonke njalo kuyinto akade siqala ukuthi siyenze. Sikhangelela ukuthi 27 June njalo sibe lo umsebenzi ofana nalowo we-fundraising lapho sifisa ukuthi abantu bezosixhasa besincedise ngokuthi inkonzo yakhiwe iye phambili, abantu kholwa boluqhubeke luqina ngokulamandla egama lika Jesu. Amen.